Bir belek var. Sizde al. Apаңызға дағы, атаңызға да бербейсіз. Бергіңіз келбейді азыр, чын айтқанда. Ең жақсы көрген досыңызға да бербейсіз. Жаздықташ жарыңызға да бербейсіз. Чын, бербейсіз аны. Ең жақсы көрген адамыңызға бербейсіз аны. Мына азыр бүгінгі бешім намазын соғын кім бергісі келеді азыр? Айтқылачы, кім кімге бергісі келеді азыр? Бербейміз де, қантып береміз. Allah'ım bugünkü beşimden şu soğubun tolgu bayınca koşunağa verip koyarayın. Aytalasınlar o şeyin bazır. Aytalbaysınlar. Bırak en жақсы görgen bileğinizde en жақсы adamınızga berbey turup en жақсы görgen bileğinizde en jaman görgen adamınızga berip atasız ko. Arkasından jamandap söylep, biröөнүн arkasından jamandap söylödüңüz mü bile verin. Kabul bolgon, oң жақта kabul bolgon namazın soğu gitti deyiver. İzi kalbay gitti. Erten толтыра албайсызбы ордун. Егер kabul bolsa namaz, егер kabul bolбай kalsa Allah Taala anın jamandыгынын бүт бардыгын sizge жүктөп туруп анан тозокко киргизет.